Kako si dobar. Da. To, Igore, još, daj mi još. Znam se da nisam probudio audiciju. Nema veze, ovo je bolje od kazališta. A ti si pisac ovog fascinantnog teksta. Samo ti nastavi. Nikad nisam mala ovako dobrog ljubavnika. Kako me samo uzbuđuješ. Gačice su mi potpuno... Dobro, stani, slušaj, ja ću se tebi javiti. Ali ja to mogu puno bolje, samo da se malo uživim. Gle, vjeruj mi, nije ovo posao za tebe. I ovako ćeš samo mučiti mene i sebe. Bye. Ajde današnjim ženama, da nijedan ne može uglumiti seks normalno. Emancipacija. Ka neka nezaposlenost u državi. Ponudim im laku lovu, a sve su ka drvene Marije. Ajde, šuti i radim skuhaj kavu. Joj, ne, odo ja. Stanja, kava? Pozrači me ako bude morala slušati ove tvoje bljuvotine. Molim te, ostani, pa ti ćeš znat koja je dobra, koja nije. Zaboravi. Please, za dobra stara vremena. Dobro jutro, ja sam... Znam, došla si radi posla. Dođi. Sjedi, drži, ja. Da vidimo kako ćeš ti to pročitati. Samo se opusti, duboko udahni, bit će sve u redu. Kako ti je velik, macane? Ajde, stavi mi ga. Dublje. To. Nitko to ne zna kao ti. Igore, majstor. Daj stani, čekaj malo. Pa di su ti strasti, emocije, ljubav, daj malo života u to, alo. I stavi mi ga duboko. Ne mogu vjerovati kako ti je debeo i velik. Hoću si ga vidjeti u sebi. Konstrukcija siga ne postoji u hrvatskom jeziku. To je iskrivljeni oblik genitiva, samo da znate. Dobro, dosta će biti za danas. Javit ćemo te rezultate. Ako želite, mogu vam lektorirati tekstove. To mi stvarno ide. O, macane, izljubi me po cijelom tijelu. Želim osjetiti tvoj jezik. Čekala sam na ovo cijeli svoj život. Nitko mi nije obradio tako kao ti. Ajde, pokaži mi što znaš. Želim te, Pa sad ću vani stana, molim te, daj, ajde. Pa što? Htjela sam samo demonstrirati. Ajde, možeš ti to, samo se skoncentriraj. Što mi je lijepo ovdje. Zapravo ja imam nekakvih problema sa mihurom. Više sam na školjci nego pred televizorom. Baš gadno. A to za ovaj posao neće biti problema. Radila sam u supermarketu ranije. Imali smo pauzu. Samo smo jedno mogli ići na WC. To pod pauzom. Da vidimo šta tu imamo. Stavljam ruke u gaćice i diram se dolje. Jako sam se uzbudila, mislim da ću puknuti od strasti. Ajde, izvadi ga. Jel dobro?